Hayi khanime bafethu khanimeni. Andithi niyayazi le ngoma entsha le okubonakala ingathi hayi vele yashukumisa umhlaba. Ethi otata abantwana bazi bulldogs apha ngoba abo. Niyayazi le ngoma. Hayi mani qi. Ngale tipisi nzenzela into zami apha ndiyasitholela qi ngale video. Ansithi ndithi hayibo. Kukungathi nguMogeni Maumela Hangwani lona ithini naye uyafishara kwakwalapha. Ndithe nsithi hayi yona le ayonsiphe enhlamba ngayo le i-challenge noba ngaba bokuthiwa akondla umzekelo owami ne. Truly speaking, this is one of izinto bendingeke ndizenze ndinezizathu zami ke phofu even i-maintenance andiboni nje isidingo soba mina waye kumele ndize ndibenza ureminder umuntu ngeresponsibility yakhe. But ke ngoku isimo sami nesabanye abantu ngenzeka into basizufana ukhona uzasibona isidingo futhi. So anzela ngakuzojudge omama uba ngaba nifeel into ba le into izawulungiswa because one thing about i-platform kaFirst Bafethu yoba kulungisizwe. Uba nibona ba le into izalungisizwe athi nosekoneni azibone shukuma alahlele lonto encinci abe namahlolo ba hey nama ngifuna ukusibhaqa ndipha ithi nilahlele nje ngespeed hey ngoba nganifaka lo hayi bafethu uqhubani na enzani nanzela ngalonto qha ndiziswa yilena because mina abandaziyo nanku umcimbi wami na kule i-platform uba hayi man. Xa vele kuvele ezikulu kwalapha into ba abondli number 1 andikho sure ubunyani bayo ne. I need to make that disclaimer. Ndidibene nje mina ndizitolela nale video ukubonakala into ba umama umntana uthi nje boma 10 years Hangwani Maumela Mogeni ongondli. So ndithi hayi man ngandithetha uPinland so asuba abondli ngoba benengxaki zemali. Izizathu zoba abantu abangodada bangondli yini. Hayi ke andifune umuntu ozaza kwi-comment section athi hayi andondli ngoba ndiyadoubt umntana ngowami. Hayi kaloku lula leyo uyadoubt athatha umntana because i-DNA. Andifune umuntu ozathi hayi andondli mna ngoba hayi umama umntana akasandifuna. Hayi lesithetha ngokondla kwabantwana apha sithethi ngenye nenye apha ngaphezulu ke bakhona endibaziyo abazathi hayi mina andinikezwa access emntaneni yilili helele ukubone but ke andizelanga leyo endiyizele into ba hayi mali xa sizavele sidibane nezikulu kanje singabe sesimcela uhlehle into yoba imani hlehle njengoba sowusithi una 10 years nje ongondli ingabe beside ezi isithombe ngoba esi sesesikhona awunazo ezinye izithombe mhlawumbi ngoba kaloku unabanje sinqanda mathe nje ungabi nezithombe incam zakhe wena mntu lo nesilindele into ba noko naye unazo ezinye izithombe zakhe nithini singabe sesimhlekela sithi hayi mani hlehle khawusizame man lo muntu izithombe zakhe zinqabile man khakhabe sowusama nje ngazo andithi sewuthe nje fahla iba sothi fahla ngaphezulu nithini nina bafowethu. Hey bafowethu ininzi into endibona into ba izalungiswa kwakhona phi kwakhona because hayi kukhona ke nenye ke abantu bandivideo endibonile ecacile isqueeze siyakhweleka ngobhutwaso asivika mnandi ngaphezulu kuyenzeka into yoba sambe kwezindlela esidibana nazo kanye udibane nomuntu onomntana nani hayi ndiyidlala lo ndima yami ndikwazi ukuyidlala. Hey but singaze sigezelane noma bomntana kujika kube bafowethu so zinzi nje izathu nje andizelanga into efana nale bafi endiyizele nje into ba hayi banxa nicinga uhlehle angabe seke sizama ngezinye nje ngoba esi siyasazi kalo sifuna ukubona ezinye hayi man hlehle khawuzame man khawusame ngezinye izithombe sekabhuti Hangwani Mogeni Maumela. Hey, we wabona uyabona uba wengane. Hey, we wabona uyabona uba wengane.